Pemirsa pengerau Sasih Sabah mewesana kawan majang pengelimbakang penyeberangan wisata Ring Dermaga Kedisan Kintamani. Dawak mekatah tigang raina Sanilintang, penyeberangan saking Dermaga Kedisan nuju objek wisata kuburan Trunyan kepanggihin sepi. Ketua Koperasi Jasa Angkutan Wisata Mausang Sabah Deres Sani memargi mausana ring kahanan penyeberangan. Dawak sesi Sabah miwah belabar agung ring makatagena sekadi tabanan miwah negara. Pengerau wisatawan sani jaki nyebrang kauningin dahat tedun. Sadurungnya nih ritat kala sasi becik, kuentenan but saning wantu penyeberangan nuju objek wisata kuburan Trunyan, katahnya nih kali kantos petang but. Raris ringgalah libur sida 6 kantos pitung but. Nanging ringgalah ungkuran wilangan but sani nyebrang ke kantenang tedun. Manut Dester ring widangan Kintamani tambis nyabran rahina Sabah. Ngawit semeng kantos tengai. Tio Sabah Kintamani taler katah kepanggih tedun sayong sani ngawidang pekantenan gunung miwah danu batur saking penlokan Kapialang. Sekadi kauningin desa Trunyan selami puniki sampun kaloktah oleh wisatawan antuk upacara nanem nyane. Nuju desa Inucap wenten kalih margi sani sidak lintangin wisatawan inggih punika jalur darat wiaden jalur perairan antuk ngangge but memargi saking dermaga Kedisan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.